lam punya tu kai kada bak penlong yang bakin poi sekena kejaka. Kadau hi ka perlu yang amangan wan sene kalong ba kam sim junga kam suk mo kam pun bangan sudah tang aying dan film bagi YouTube ya ke jing dia punya mo kaya kwa ke ban ai mil sim ya iba arden di balong ru no yalam jokari ke jing benriu iba mi ma kan support mata ye ngiwan ke sine ban ai mil sim lam i na kaliang jengi bagi jujur na kaliang tim Hado hi kersana mekana kejeng dawai ba ardan ban review ya kersa bersan polisi. 100% sure kersane gane de na kada bang kersane gane ka support senero bat ya perkhat mo na kapasa kalawe ikun dikitila sai mar kapateng kanum ko tahangi kidang bul kapasa asdin ta kadaw niwan bandawaro ya ka hok bangi di benyo kay dak kumno ya ka bangi dawa ba ka sarkar ka di ban pediang bat ka di ban sutu kay Nomor ladang ipet marang bak molong hadu mentana keleng sarkar ka kelempat respon ni ka jeng dawa jong ba ardan. Kai ke papiran bandong na keleng jong pi. Na kalian sungai itu ada badong ba nimhun ke yikum kipat baru ino sosna macam ke kalian ye berbuai kaptan kisah menriu kasi nimhun bersusung kelikti haying hasab di dan kam bermin semadan bandawai ala kacang hak nak mentak kapten kisah menriu Nang mal ladang ipet ku malong hadu mentang i kum bakini MLA ke na ke bagi parti kim se melawan ajeng kersan ya kene. Kai pat ke papiran bandong ya kene. Nalor kata abangi la jid economic mat jengi bagin dan assembly mo jadi maki kan kiban ya solve dengan problem sa ba kajai benri ka dawa de menta pate dai ba mudan teman menoro ready tinggi ba arden di ba ketu kedengut di MLA di bala jok di bawan di ba denar kat lembangi di pajba mo kajai benri jo kasi relong len elu di kini ki MLA ki bala di bangi ngela penjok kinam dan bentalem ka bor ka bani dawai ka hok kesulong ba ngidi penan kam gan kita jabi mo namar ba ite ka debe nangi ki pajba namar ba de mangi ki baji iki ya kan skam ba ne election ban sawan mo hadin sal slam pajba ki ban sutu no ki perkhat hano ada mata ka jabi riu bat kepateng singi direksi berbuat